Srednji vek nije praštao slabost. Strah se plaćao krunom, zemljom i životom. A te 1330. godine nad Srbijom se nadvila ogromna opasnost. Dve moćne imperije udružile su se sa jednim ciljem – da Srbija nestane zauvek. Sa juga je marširala vizantijska vojska predvođena lično carem Andronikom III. Paleologom. Sa istoka je nadirala ogromna bugarska armija kojom je komandovao car Mihajlo Šišman. Dve imperije, dva cara, mesecima su vodili tajne pregovore. Od Černomena do Dimotike, iza zatvorenih vrata, skovan je mračni pakt. Njihov cilj nije bio pomeranje granica ni naplata danka. Cilj je bio totalno uništenje Srbije. Dogovor je bio da se istovremeno sruče na Srbiju, presekuje na dva dela, unište Nemanjiće i podele srpsku zemlju između sebe. Srbija se našla u smrtonosnom obruču. U Carigradu i Trnovu se već slavilo. Unapred su se delile srpske tvrđave i posedi. Ali te 1330. godine predatori sa istoka i juga napravili su jednu, fatalnu istorijsku grešku. Potcenili su srpski vojni genije i stravičnu, razornu moć oklopljenog srpskog viteza. Da bi predupredio spajanje dve neprijateljske armije, srpski kralj Stefan Dečanski povlači hrabar i surov vojnički potez. Ne čeka da ga neprijatelj opkoli na sopstvenoj zemlji. Podiže celokupnu srpsku vojsku zajedno sa elitnim španskim konjanicima i oko 300 teško oklopljenih nemačkih vitezova, surovih profesionalaca koje je srpska kruna debelo platila, i forsira hitan, direktan marš u susret Bugarima. Čuvši da je car Mihajlo Šišman prešao granicu i da logoruje kod mesta Zemen na obali reke Strume, srpski kralj izbija na rečicu Kamenču nedaleko od Velbužda i postavlja logor tik uz neprijatelja. Kada su se dve armije našle na domet strele, sklopljeno je kratko primirlje. Bila je to obostrana taktička partija šaha i jedna i druga strana su zapravo želele odlaganje bitke kako bi dobile na vremenu i sačekale da im pristignu posljednja pojačanja pred klanicu. Ali tu se pokazala ključna razlika u vojničkoj disciplini. Oslanjajući se na svoju masivnu armiju od preko 15.000 ljudi, pojačanu zloglasnim tatarskim konjanicima i vlaškim plaćenicima, bugarski car se previše opustio. Tokom primirja, Mihajlo Šišman je dozvolio da se njegova vojska delimično rasprši po okolini, tražeći hranu i pljačkajući. Verovao je da Srbi prosto ne smeju prvi da napadnu moćnu bugarsku vojsku i potpuno bezbrižno je čekao da mu se pridruže Vizantijci. Ali u srpskom logoru niko nije spavao. Dok su Bugari tumarali po poljima, Stefanu Dečanskom je u apsolutnoj tišini pristiglo ključno pojačanje. Pristigla je glavnina udarne srpske teške konjice. Na njenom čelu jahao je mladi, 22-godišnji princ Stefan Uroš IV. Dušan. Subota, 28. jul 1330. godine, oko 6 sati ujutru. Zemlja oko Velbužda je odjednom počela da drhti. Nisu to bili pregovarači. Iz jutarnje izmaglice izronio je nepregledni zid čelika. Srpska oklopna konjica nije napala u haosu. Udarili su u takozvanoj klin formaciji, savršeno zgusnutih redova, spuštenih teških kopalja, u punom trku. To više nije bila bitka. To je bio nezadrživi masakr. Kao čelični tsunami, srpska konjica se direktno zakucala u centar bugarskog logora, pravo tamo gde se vijorila carska zastava Mihajla Šišmana. Zapadni vitezovi u srpskoj službi i naša elitna vlastela gazili su sve pred sobom. Bugari, bez oklopa i potpuno nespremni, nisu stigli ni da potegnu mačeve. Pokušali su ozloglašeni tatarski strelci da zaustave taj juriš, ali njihove strele su se prosto odbijale od masivnih srpskih oklopa. Srpski teški ratni konji mleli su ljude i šatore u prašinu. Na čelu tog razornog juriša bio je lično mladi Dušan. Šokirani vizantijski hroničari, ali i najvažniji srpski dvorski zapisi iz tog vremena nedvosmisleno svedoče da je mladi princ tog dana sejao pravu stravu na bojnom polju.
probijao je neprijateljske linije i obarao vojnike sa konja, dokazujući po prvi put pred celim Balkanom da je upravo on taj koji će uskoro poneti ime Silni. Njegov udar bio je toliko brutalan i hiruški precizan da se kompletna bugarska vojska dezintegrisala za manje od sat vremena borbe. Bugarski car Mihajlo Šišman, gledajući kako mu se vojska raspada u moru krvi i beži u panici, shvatio je da je sve gotovo. Čovek koji je došao da podeli Srbiju, okrenuo je leđa, obo konja mamuzama i počeo panično da beži sa bojnog polja, ostavljajući svoje elitne odrede da ginu. Ali od Srba se tog dana nije moglo pobeći. U opštem metežu i jurnjavi, carev konj se sapleo i pao, povukavši teško oklopljenog Šišmana sa sobom. Prema istorijskim izvorima, tu, u blatu i prašini, sustigli su ga srpski vitezovi. Jedni zapisi tvrde da mu je na licu mesta odsečena glava, drugi navode da je teško ranjen izveden pred srpskog kralja Stefana Dečanskog i da je nedugo zatim, slomljen i ponižen, izdahnuo. Njegovi preživeli velikaši dovedeni su pred Srbe u lancima. Za samo jedno prepodne ponosna bugarska vojska prestala je da postoji. A šta je bilo sa onom drugom pretnjom? Šta je uradio vizantijski car Andronik III, koji je čekao na jugu, spreman da uđe u Srbiju? Kada su pred Andronika stigli prestravljeni, krvavi, preživeli bugarski vojnici i saopštili mu vesti sa Velbužda, da je bugarska vojska istrebljena, car mrtav, usledila je reakcija koja savršeno opisuje tadašnju moć Srbije. Andronik III, car najveće imperije Istoka, nije ispalio ni jednu jedinu strelu, nije izdao naredbu za napad. Naredio je svojoj vojsci da se istog trenutka okrene i maršira nazad u Carigrad. Toliki je bio strah od saznanja da je srpska konjica sada slobodna. Znao je, ako Dečanski i Dušan sada okrenu svoje oklopnike ka jugu, od njegove vizantijske vojske ostaće samo krvava mrlja na mapi. Bitka kod Velbužda nije bila samo taktička odbrana države. To je bio geopolitički potres koji je zauvek promenio istoriju Balkana. Bugarska više nikada nije povratila status velike vojne sile. Morali su da pristanu na sve srpske uslove, a na njihov presto je odmah poslat Jovan Stefan, sestrić srpskog kralja Stefana Dečanskog. Srbija je tog 28. jula 1330. godine preuzela apsolutnu prevlast nad celim poluostrvom. Srbi su u Evropi poslali jasnu poruku. Onaj ko pokuša da izbriše Srbiju, bit će sam izbrisan iz istorije. Na temeljima ove neverovatne pobede, mladi heroj Velbužda, Uroš IV. Dušan, ubrzo će izgraditi najmoćnije carstvo koje je ovaj deo sveta ikada video. Velbužd je krvavi i veličanstveni dokaz da se snažne države ne grade povlačenjem i da se poštovanje u istoriji nije dobijalo molbama, već silom, pameću i mačem. Šta vi kažete na ovaj maestralni vojni potez Nemanjića? Pišite u komentarima. Obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal i podelite video sa svima kojima je istorija u srcu.